O te toe whatarowhatu sa moa I lau whita whafonga I lenei vaenga o le aso lua. Lenei ia I mātou o le aso lua o le vai aso, o le aso tōru se fulu. O le whatawhiti, o le whatawhiti lenei tula lolangi. I le whaitauina o aso. I le o le ua mai a le whaitau, le o tatu whaitau aso. E tasi le aso I nei masalo o nisi vaenga o lolangi o le ua whaitau I tula. O tea ese ma le whaitau toi whaitau aso. Le ua whaitau tula ia wapi ia ioe. Le ua tatu le New Year's Eve ia I tatu I Samoa, o to New Zealand, o Australia. Ia ma isi vaenga umai ka lena tutusa. I le whaitauina o aso, ia mai tula o le masina ma tusanga. Whaftai ia I le atua soli, whaftai ua tau whaitau masina, whaitau vai aso, whaitau aso, ia leo tatu whasoro ina whaitau tula. Ia ona tatu whatu whatu lea, ia pe whatu wha mai fo I lua o walima. Ai o te whatalo whatu sa moa mai ai maunga te tele se ia pa ia mawaiti. Mai ai le tai ula ula o le tui manua. Ia ma le tai sama o le tui manua. Ia se ia pa ia le tai ula ula o le tamaitai. Ia e pe pa ia fo I filim pulitu na tau ilo ai malo. Ia o pa ia sa moa mau whainga. Ia ele ai se tele vave. Le ai se poto, le ai se loa e mawhai una ia tue au talaina. Pe tue ia lona o pa ia mau whainga sa mo mai ale papau se I o atu le wha papau. O mai a ona tulau pua e le ai fo I se tasia e mawhai una ia tue mawhai una suia. Ia li te tununga o pa ia sa moa ia o le a nunu atuia. Ai ia li te tununga a o iai I nai toe vaenga ia o le tausanga. Toe au nei tae au ia le tusa o toe aso nei moa I nisi vaenga iai lo tatu atu o Samoa o toe New Zealand ma Australia ia o Europa o ia Pei o loto aso mulimuli le nei, o loto today is your 31st. O loto winga, it's your final day of the year. Torsu matasi, mato o to New Year's Eve le nei. Ia o te loa o le na ua whaitau tula o to matui nei Amerika, California nei, ia o lea whatoa mato wanga ia tu tolu se fuanga ia tu to yaso ta yaola matou le matou News Eve ia ma fato fa mai loa ia le ni futo sanga ia I matou ia te le memories mai ia January ia pio le unga na o kalame nem tai au. O tatu toe tō manatu. Tatu toe tō manatu I mea lelei. O mea fo I sili o na lelei na tato ui mai ai. Na tato o ani whale tono, o ani mea matangofie, ia pēna whale tono, pēna matangofie, pena lelei pe lelei foi a le whaftai ai le atua a lea o tatua o lia lewa e silisila mai o wawa I atu ono winga o le lava I ati tatou le mea alofa o le soifua I nama le ola I le nei maenga o le larolangi ia o lo papea ona whao o ina tuai le tautua whai pea lau silfonga o le taia fau o lea ua te ale titi le tula e ono pa minute te ele ono matata tu por kala milione ni fiafi ia salfo ia ele to mamao ia ona tatu malolo fulia e lo por kala muli ni tau sanga lu odo li ta yao yo ai ai ni te o ai ni vesu ia inga na so ta yao le fai lo tua ia le o malile o sta por kamta ona ia fu fuanga ia ua ta otomai ia mole aso ta yao ai a fai o la ia swinga pe va fai
Au te naua o no taeao le toe aso le tausaga ia i matou i America nei. Toe naunau aro roto o taeao lo aso mulimuli ma outou ia a o le i ulu fale atu i le tausaga fou na ua malōlō ai lea i le aso le ulu ai aso le tausaga fou ia ona toe faagasolo ai foʻi lea o le tatou programe pei ona masani ai. Lo matou tama e le o ilunga ua sauni i o luma e le au angelu umama le leo mali e viʻiga ia te oe. Fa'afofonga mai a o tau mawhai a i matou i niviinga e tatau maloa lofa a ele mawhai viinga e alai. Le ali i Yesu le fa'aola mai, fa'afetai i loa lofa na maliu ai oi masui, lo maliu tinga waolai matou. Ua fa'afetai loa lofa mai, e te tali ai viinga ua sau nia male loto o le nei le ali'i fa'afofonga mai. Fa'afetaitele le lava le atua lo matou tamai. Pe amanatu lenei tausaga ua faitau i tulā ono matou taumavae atu le'i ai. O le toe aso lenei i nisi vaega o le lalolagi o lo'o nopia i ai o matou tagata. I totonu lava o lo matou atu na e tofi i ai Samoa. O lona aso mulimuli lenei taeao ena pea e finagalo e taʻitaʻi ai le ola o lou atunuu i so se vaega ia o le ulu ai aso o le masina fou o le tausaga fou, o le ulu ai aso o le masina fou, o le ulu ai aso foʻi o le tausaga fou. Ia faapena foʻi lenei atunuu taeao matou agaʻi atu le toe aso e matou tiulu fale atu ai i le e o'o mai o le tausaga fou. Faafetai ia faiga, faafetai tamae i lau foafoaga, faafetai i le kalena, faafetai ia i latou sa tapenaina. Nei aso faatulagaina ma nei tusaga faafuainumeraina mo le soifua ma le ola o i matou. Le ala lea matou te vivi'i pea ma faafetai lauafio. Auā ua faapea lava ona e tulituli loa i matou lou agalelei ai le o lou tuatama'i. Faafetai lea tamae ia te oe o le faafetai sili o le mea alofa sili na e faia o le togi ola paia e ala i le maliu ma le toe tu o lauafio na ia ola o matou tagata sala. Ia palaau i lenei pō ma lenei afiafi malu mai le pogisā ua mavae atu magoto atu le lā sa matu'oi ai le malamalama o tuanai. Tamae ia e palaau lava i lou agaga paia o lo matou fesoasoani sili tautolua i matou se temi fo'i o muamua o le a matou ta'oto e momoe ma malōlō tausi i matou i aolofa ma le agalelei. E palaau i lou agaga paia e fio maia fesoasoani ma tautolua lo'u vaivai ma lo'u valea, lo'u lē atoatoa e tautua ai lo matou atunuu ina mataupu e ono talanoina ia e fa'amamanaina
whapea fo i le lātou whafonga mai ma le lātou whalongolongo. Ia iai le mana o lau fio e whamatala loto, ia manino, ia mawaiso mātou no whurelei. Ia, i lātou fo i oita mai ma whaile nei a tautua ma au nanga ma whili ia te i lātou. Ia, ta mai o lau fio e mala mai mea uma. Ia, o le tatalo lea fio maia, tātou ma lau fio. Ui mangalo mea uma lapa. O ani o se o ani o whale tonu, o au mātou leanga. Ia ui mangalo mea uma i lau fio mātou te malau i lau wha mangalonga. Lau fio e mangalo ai, e ngalo, te leto e manatua ai o mātou whale tonu. Lau swafa Yesu o le mawala au ai. Amen. Lo matua tua for ya manatu samo le ua mai au avele tatu fa mua mai au avele tatu fa faftai fa manu di inga ma fa tanga ia i lava tari tunua ma me uma ia pe tatu sao tatu fa mua ia male am tanga yao ona fai mata yala amata mea ai ia le nganga o le atua i le tātou tautu fo i mai au nanga o le nei aso toe tasi le aso ia i mātou nei masalo nisi vaenga le ua o le latou toe aso le nei o le latou New Year's Eve le nei o mātou le o taiao le New Year's Eve ia i mātou i California Amerika nei ia e o tātou lava atu nuu o Samoa. E au fiela ma Amerika Samoa taiao ka lena fatasi. O le malotu tu tasi ia ma New Zealand, ma Australia, ma nisi vaenga o le lololangi. Ia o le latu toe aso le nei nei moa. Le latu aso muli le nei. Ia o le aso lua le aso nei, Tuesday. This is the final Tuesday of the year. Le sorua muli le nei o le nei tau sama taiao ia e pio le sorua muli le ia nisi vai taiao lafto a tu vai matou i le toe aso lulu o le nei nei tau sama fou o le nei tau sama tuai sorry ia o le tele o mata upu e anga ia se tala noa o le nei aso it's o le te tau mawhai o le te tala noa ilea. It's time to reflect. E toi reflect ai tātou i mea na tutupo le ne tau sanga. E toi ala o nei matai au e toi au au ai mea tātou ui mai ai o mea lelei, o mea lelei ia o le ala lava le toi ngā situation tātou tatu go through ai le nei tau sanga mai ai le amatanga si o mai le nei teimi. Ia, o ai, ia, moa, me, myself. Ele la titi lo uanganga whawhitai i le atua. Mo le nei tau sanga. I oe. I le se mea o te so na ai moa o te whawhitai i le atua. Ona ua il me fule le ua vaia il folinga o le oti. O mai fo i a tiau ma toe a mai fo i ni folanga fo i a nisi. O e whaia o maora tau fili e mise la tau tua ma le pokala me o te tua i e lango i e le whainga malo.
no o mai fo ia o lea o faatautolia u le falemai ia ma taufao le mai ma le magalu ioe ia ai no o mai ia ana ana ma'i a pe ar fatumauti ai le liga o sili pa tele ita iai tele ita iai langa le fo'i e fai atua u polkalame e faatuputiga ia i latou ioe so tele ita la iai e pau le agaga faafetai o lea ua toe tasi le aso ae aleni tausaga fai la o te toe reflect le tausaga mai lona amataga January February mati o le aso lima o le masina o mati i le tausaga lenei na valaau mai ai ia le uso ia asiata i lana polokalame o le tautaiaʻi o lo'u aso mulimuli ana le masina o mati i luga o mea nei i luga o tagata failagi i luga o platforms nei ioe ina ua fa'alatalata uma lava ia le mafaatanoaga fo'i ma asiata matou masitoina ui i luga o le polokalame a le tautaiaʻi o le pō lava lenā na ou fa'alogo atu ai ioe i lo'u tau'au taumatanga vale o le ua piva ua napa lau fa'alogo autigā le umiala pea ma le 5 minuti o le fai ai polokalame au fa'alogo loa ioe lalo my left side between ribs ivi o lo'u tuaga vale pe tui mai se tagata foi le ua na tutuia mai se naifi aga'i lo'u fatu ioe ia nau tamafai e fa'auma le polokalame ioe ma auso e lē o iloa mai e la'ua what I went through ioe so paua le me lo'u mafaufau fa'atofā maia se'i o'u fa'amae atu ioe ia na uma lava i le pō lenā o le aso lima e o te nofo atu fo'i o te afu fiva ma ua luga lo'u fiva ioe i pōna a o le lava tamafai e fa'auau ma fa'amae'a polokalame o la'u reflection na o lenei tausaga o te toe reflect ai ma ou toe tomanatu ai i lenei tausaga a o le'i o'o mai taeao o le toe aso o lenei tausaga so le na uma ua matou fa'atofā mai ma ua fa'atofā atu fa'alogo atu lo la'i e lea afai o te drive fo'i ia le matuaiga i falemai I don't think it can make it ia ua ole na ua o'o atu le falema'i fai mai fo ma'i ina ua uma na siaki ma fai uma siaki iva se fulu iva 99% le main valve poloka ia e iva lima lesi iva fitu lesi ia a o le fale tonu e fu atu e maualuga lava lo pneumonia ioe maualuga pneumonia e lē mafaina faisa operation right away so le au reflect la'i mea ia nei se mea sili ua ia e lē tatau ona u toe e ola mai i le tusa o le ioe ao lau tala fa'amama'i ai le mea o foma'i doctors nurses sa fa'atautolia u le falema'i ia le ekalesia katoliko ta'u o St. Mary's Hospital i Long Beach o le foma'i o se ali'i pe se ali'i mai i fea pe se tagata pe se tiu le tagata o lona igoa pe se fa'apena
ai toso ana u to tonu tenforele toso le tai au toso tonu por tau riva na u matana na rifola u pneumonia tau riva tai e toso au ai ilo u loto me te le yo lu fatu tu no wal ma io no walu o te tonu malo mautino te ola walu o tonu lo va ai fo mai o mafalfanai o fo linga o tangata ia he ai ma se mea o te va ai atu pau ale mea tau whapurenga ia on masalo peto lima nurses ia mali au fo mai fo i whapasenga tools ne te mata tu ai le feo ai pe wa uma sut up uma tangata o le whapasenga i ngō tools e te penai ale au tino whanofo e te mina e li whamoea ne fu te maka koe lungo le TV ma o le winga la tala o ina o ni tangata na ave ia i le atua le to mai wha le me mo le ai mani winga popoli o le fo mai tipi le ana sa wale li tala noa mai a tia ue mala le ma se fo popoli mo o loko kele ko ia ma toa tu lava maroto o uma ona whaamutala mai o le ioe tipi lo tino o tele iloa ina ua na o wola mai ma u le whaama i o lo fatu so it was lucky na o go through mo meo trainings mo meo tele o lo wolanga o leo langa ta alo so ai o le meanga nga kau mau ai se mapusanga o lo fatu matau tata le liga ai o le mai na o wola mai ma le la ua umare taimi o meo talonga ma mea whapena ia ai fatu anga i mei lole so leo tue whamatala ele whapefta o whamatala lea no whamatala ina mua i lunga o le ina ua te amitua masina tue te arua masina o ua rese ma le platform nei ai o mai ai la ia foi na ia uo paanga foi o mea nei matu te tanu ai ia o le whaiwhainga leo whape ia wa lale na o lo be mafofau ia ai malawhai wa lale na ia na ua tārusia ia ma e uti atu ai ia whai whapea ia o lo wa loto fia o te whawhetai le atua i la u mena o te reflect ai le neto sanga o te tasi le aso o toe me se me sili mo lo nganga whawhetai i le atua lo nganga whawhetai i le atua ia te lo file na o te le tatu e mau e melea o ula o le meo le o tola ia le o le mea sili na whaingataso le sili whaingatai te le tue fia o ia ta tia ia mo ta o tonga au le time of preparation o le au te ta pena o te tui solo tui mai le si a fo i whanga au le si host tui lalo i talani o tu tino sa mai lo tu tam tau tui mai i nā whanga au sau lunga i lo fatu e monitor ai lo fatu te mile a lo te pneumonia ia ona tui fu leo o si me tono manama lua whanga au tau te tono o te nofua mo mafofau lea ta mai o lea tue ni tangata wa e lo ta o lau to tino ana whape o sa moana tu poe mele i atia ai
pe ana pe tupua ele me tasina nga whaftai e tu e o mai lo fatu o rite Amerika e o le atunu fo mai so le na la kamuta ina lo to lua le ori o le ia fo mai na la foringa o ngor pengi chius ka Utaia po na foringa ori palasia e lo ina o uma le failo tautonga na tipi leo lo vai tau matau tipi lalo i fore tuli kau lalo le enko ai se i mai ai le vein se i mai ai le wawo lo vai tau matau na tipi toru la ia lea ai fai ai ia leo fai ai lo e triple bypass ele fai mo fia tau sanga ni moha fai o te toi tomana tu tau sanga ni ele ngano ia tia ura so 5 o mati mana so se furu tasi o mati Leso na whaatino i nei lo tau tonga. Ia, na whaatumuli ai ia sia matu au rotu. Sia whaiwhi au manisi o le au rotu. Na latu tapua ia whaiva. O li foma. Le aso atoa. Whai le 5 i tu lale operation. Ia, le halali si mea silini na whaaftai ele tangata ina ua. Ua o matemi nei. Whaafawina malosi. Ua matua pauale mea lea ua le whautuanga le amai atia. Maintain lo weight le ua iai. Maintain lo weight le ua iai. Ia awani uto e o. I le mesa o iai momua. Overweight. Te alula i tonu o pauna na warma i tonu o lua se lau walu. Nata tau se lau. A o pauna sa o iai e tau se lau fast food. 340. Ia, whaasolo ea ina ua ai o le teimiare na ua mata o na ia, o te alula i tonu o le whanma e toso o tonu le lua se lau walu iwa i te atau se lau. Au te amai tua whanma. Lua se lau tonu 5, lua se lau fast food whero. O pauna lana, le te e te mine, i e sauri i whamutatala mea, o le te lunga o le reflector o la porkala mea, i le neito sanga. Ma mea na tula i mai. Io e ma kou tru wai i le neito sanga, o mea le lei, o mea sili, o na le lei. E pauala le na mai tangata ia o le porkala mea asia u na ia o ngari i lei, io e. O le la tau mawhai ana o toma o woti o maneia. Io e. Ia e te whaamangaro iai. Io e pauare me whaaftai i le atua ua. Leo o uto e malusi mai. O le malusi leo o mai. Na waru le wa aila ufo mai family doctor. Whai mai la ufo mai atia. I le wa ainga leo o ielo ufatu pe atu mau lo usta i la intake. O le mea ai ma mea
na tele pule le ola fe met fo mai e o ola ile 90 years old te a fai il tūlanga ua iai le mele i lo fatu, but it's all depends ia tia i la u koe teke ina o le fatu ia ma tūlanga pena. So e o ngā la u tala tala o iai nisi mātou te iai whaatasi i le mele i na whai na go through i mo me pe tapo pe triple po la lava tu inga bypass nga area e o ngā la u tala tala e iai tangata ua manuia mai ia eli a tore tai toru whaalima masina e toi fo ia ele me fo le ma malili ua toi lama. So ke le take advantage tinga la le tala la fo mai fa mai atia a ua ufa e tete ai la me ai u loa yoe u loa faile me te ai yoe u te le sa ina ua foi mai tua e sa u ilai ai lungo ila whanau maru te urua e kuka ina me ai moa right now pau ala utala pau ala me te mo mia o mea ai tonu fai te ria ma kuka me ai yoe i pia si mea rita e au ngā fo ila la u reflection na ua fai mo i tatou umatelo ai fiola umi ele leia sifsta ele leia sifsta yoe mo te whawhetai i le atua i le e tusa o le pili na mai tua ina wa maua umara o tautonga e 5 se lau to tia ono se lau wafi siria mane afa miliona le tau o tautonga atoa yoe ai o te whawhetai i le tinao tameti i le ma insurance ia pe o le insurance atoa no na paua le tupena out of our pockets $3,000 yoe mai le afa miliona atoa taui o le mea lea langa o le whetasi lea mea o le tau whai me tatu malo o le mea o le medical insurance ko inga cases la ia yoe Haili, whaisi umina ma tatana noe ma sito ina o maliu, ia sito ina o pānoa, tāwita moala, i le insurance le medical insurance scheme. Penga case lana iei case wa o le medical insurance no take ina. Ioe. So o le tau ala le na tasile mea lewa matana advertisement tatu malo fou le scheme le te languina a fe te languina e fe tau lo languina isia langa lena o go through ai esa a fa pe 5 se lau montupu leono se lau montupu wafe ili ato se miliona mo ta tonga le go through ai e tau mo fie i nei te li lopo la le tau inisi atu o lalangi ai mo le tau ale ai i nei tau mo fie pe a fua tu iai i le mela nai le misi fo mai le la tatalo so le temi e fai e tatalo pe lo tu moe pe lo io e prato e le ngalo ia te au tangata Yesu fo mai o te whai atu, ua o malanga ruenga a doctors, le au kipi pare o le setian, la ka ure sieli, ngā ko lua, ngā loe tia ule, ka unga o le au, ko lua fo mai, na la kamu whak. Palasi mai lola i tamaitai, le au registered nurses, RNs, o tamalala na au te whai atu, o le au le lei fo mai, ai tu te loa o tau sa. E le i whatumu 5, e le i teimi ai e latu ai i a roto rupo la whanau, ke kangia mo whaisole. I singi ka ngaka so le, e ke wa ai le whainga o ka ika i le e whai o le wha pele, o le wha ta ele ka e au, wha ta ele, le whainga e se sole
ai ona o le mea na train ai ni tangata. Ioe. Tango mai a taita o le ae le mea leo, tulou le ngangana, tulou le e ta te loa. Lea o te temiti ngā ta te rote popole, le eni lava lava, ai a whita ngofi mai peia o le whita ngofi le whaile pepe. O tangata moni tau rātou, whawhetai i le atua sole. O nei tu inga tangata. O te whawhetai i le atua, i le ngata o fō mai popoto, fō mai a tama mai. I le ngata o lea fōi, o fō linga o vanga, e le ta ua mai ati o se popole, te le whai atu e pole pole val, e whaoso whewhea i ati oi. Me pe tiauk mai ata ita, ta te ia i lota le ilo se mea. Ta te ia i lota le ilo se mea. Ia whako ka ke ia ngi ua koso ka ika i le poku o umar tau toka. Ioi. O le uwinga o la utala i le amatanga o le preparinga o ue patari. Ten whengta te lena ia tia. O le whai o tau tonga. O fua a mea ka e whaasana mi noi lo uai tau matau. Ioi. E whaasa o ngoa ia sika mai mi ngoia sau fo mai. Ta whaalongo atu. E kalianga i lua toru whaaso. 4 days for am whai lo tonga si kau whaadu lalo lo pneumonia. But at the same time, ne lo ke whatu e le houslanga kui mai alu nunga e mani toi lo whatu. E le mawhai e whaasana o mi noi sore. E o se whaapi o lo waita matau. E makua nofo ale neo se ukalangi ia aua rawangi i mi ngoi lo ka whai. Ioe. Ia e le whengofie. So e mo tātou ia o leo ngā o la reflection no whai atu. Wa ai tātou nā ngai isi tangata e mamai ma le whatu e le iloa. Isi tangata e mai mea e lai tika pila le mea le keisua. Ioe. No uta aloa mangi meo ke le iloa e whapena le mea. Ia i o mai lola ina ua tuu ma whasolo ina matua le ola. Ia whakoa mai lola kikiro lole ko inga mea nga ma ua sa o loto ma le ai o le ai lava le si mea sama. Ioe, ale te whea kuna o pōna i le tō se la. Ioe, tō se la fasfu. E tō so tono whan mai ua lua se lau valus fulu montu. Te mine, io le te whawhawa a te refo le ai ua o lunga le lua se lau fasfu. Lua se lau tō lima, lua se lau whea i whapena pōna. My advice, ioe, watch your intake. E loa, e le leia i isi mai. E leia isi mai e iai le kanesa. E ia wai unia o lai tau tonga fiti. O le tamalea. Le te whale e ke ia le whai mai. O uma oe. So le ngā whaftaina i le tua. O la to e reflecta i le masina lona toru o le nei tausanga. Mati a perila. Te mi atona sa o iai tu tonu al whanma. Mati a perila me iau sauru i tunga. Ia, nei vanga na le aoe, le ale mea te toi reflect o iai te toi manatua ai lo te mi tu tonu te mantueni me le lena te tupu ia te oe. Ia, ai o le vanga na moa ura vai. Anga i mai foi leo tātung tā upu i ma tā upu masani. E anga i eiso uto e manatua o mea tu tupu i le nei tausanga. O le masina nei. O le masina le nei o te sema. O le whape a toa i ei le iwa se furu ma le ono tausanga talu o na maliu le tama ainga le na whana. Ia tupua tama sese le alofi le tolu. Le na whana i awala ia pia. Le ege le pese fore le awe le whana ta avili ua o te mai tūlai tiali i maua whai mai ia file mu ia tō ale tai tani i langs tātou
pesela ila o lona winga te fa lava tausanga a tor se lau tausanga talu ona maliufasia lea tamao le atunu masina nei o te sema tango le faia e lau maths lua se lau ma le lima nei ia ona to ese le ma le maso ia iwa ono le ala tausangata ioe o le tausanga tonu le na tau ele pulfana tangata valeina lea ta ia o ngā o le tupua tamasese le lofi le tolu o le lofi le fa lea na palemia lea na soso'o ma tupua tamasese le lofi le fa lea sa soso'o ma fiame mataafa ia so pe taua na o le masina ni o te sema o le lua olu lima e whaamanatu ai ia le iwa se furuono tausanga talu ona maliufasia ia le fo'i e li i tāua o le malo o lo tātou atinu. O le ala ua mautinoa mai lea sa mātalanoa tuana na fima toe ngai le talanoa i lunga upenga ta whailangi lea ua au mai ai ata whaeloa ai ata ia le nā whaftai tupa i tusi upu aso rua sfuma valu te sema tasi iwa lua iwa 1929 na tangata vali nai ia lea fo'i tama ainga tupua tamasese le lofi le tolu mana tua nei tangata lea ngā isia o lo latu sa ili malo o lo latu manatu alofa i le atunu tali le fatafata pulfana le aini talita le aini bulletproof ioe na watu malatu na watu ai whaalongo atu ai le ote mai o le fantavili ai sa vavali ioe o le mori mau ele ngata ia e na mali liu e manise to fitu tupu mtamali i loto toa o le atunu i le vaitemi o le mau ia o ele o ni tala vane ai nei tala ele o ni tala fo i le whapea o tala o le mori mau ele ngata ia o pine whaamau ia e mwhaifoin tatu to e reflected tatu ia nga i tua oele ta sa mole o e sapi ma e whaarongolongo ma e whaarong ma e mata ia o e fo i tupunga mai nei tangata e iai o latu taua e vava ai ma tilo iai ia e lela ua mai nei tatu te tai o le atu nei o na po pei o latu whaataringa tuli le fe au tau moli from our forefathers. Le fe au tau moli tau tua nā ma o tau le atunu. Tau tua nā ma o tau Samoa. Alo fatu Emma Jane Larson, alo fateleat mo oia ia o a maisilo matua vai tupu ia alo fateleat ia vai tupu tupa itu si upu alo fatu ia whapena fo'i on Tassie Smith. My dad had a triple bypass in his 70s. He passed away last year. Ia lena e si tangata uumia ina ua uma o na whafowina o latu fatu. Feula mo tufau whapena fo'i afulio P1C ia pena fo'i tunu mafono e lia matai rata o pa masani ia whapena fo'i whataro whatu ia rapi and seta so toa ai o potea muli au teo whataro whatu ia le tautua mai la unanga a le si ufonga o le taia fou o tasileta a mituana i teo whataro whatu ia Philip Villi o Regina Maria Bell ia whataro whatu ia Teresa To Happy New Year from Kent, Washington. Ia papena foi alo fatu famaniatu ia leanga iatu i le tausanga fou o lia fale afa
ai sa o lelei o mea ai o mea tausami feu e whaasa mea tausami lololo e whaasa. Ia, lelei. Lelei laso, o lo ma oi lea o mea ai feu. Ai te loa nai lelei, e lelei mea ai feu nei lo le whaftai tele fioswani mai. Alo fatu, brother, o lata fale sua, talo fai. Lata fale toa o a mai oe, alo fatu le tato nuu ma tato ainga. Ia, whapena foi o apelin masua, lanuola minute, rapi seta sotoa, ori le alii, malo ori, ia o 3 manave, tonu manave, o Charlie Stellin, pena foi, ia, mato tele o i tato, mo tatou i e lunga o le YouTube. Lau mea no whana mo Christmas. Io e share o le no tango e subscribe i e tatou pokalami. Ia, mai tango e tā ele rongo na te vai ni ai. Mea na tolu te mo bia lau fisoswani i lau tautua mo o e daily. Te tango e share o pokalami. Ia, mai tango ane e subscribe. Ia, mai tango e eu le longo na whapa o le taina foi longo pe tango ia mautinoa ia tango subscribe fa mole ia le tatu por kalame o le aso te tasi ia o le tau na le isi tala leua maua mai e lese leo le tangata le na bala au telefoni tau i los fainga leo le na o le mai o le tangata o le tau informant ia po le informer. A vai la tangata lea. E tutusa le iala nga luanga le tangata lea. Masieri o Samuel. Mea le foi la le sa fei Samuel leo. Samuel was working as an informant i le ofisa leo. Nga luanga tonu ana tangata lea lena mai fe mai o le leo. A lela mawot nei. Lea ele o se leo. He was only an informant. Ea, e mana ia lo tatu madino malama. E leo se leo au tangata fu le pina whao ngai leo e alu e collect mai information. E alu e mai information i me te pila o me wa pio foringa le mele Samuel no fai. Pio Samuel na whao ngai leo e alu e draw mai mo me o infos. O information na watu e leo fai rates ma me pena Tuinga mela ia lena tu fa fiti le mun la tu te li fa ngai na Samuel pitai le la o manino mai ele o se leo le li na bala awina le ainga le o le tangata pi Samuel na la tu fa ngai na sen informant yo ia si tatu de le pero tatu ti tatu de le ya tatu a fa pe leo pe informant a mai lengo lunga a mai langa e sili atu la ona le me tanta le ufai le tanta le o le informant po ai lava no ngoa pe se li pe se tamai tai a fe foi le nu o sa wai sa tataua i leo fai lo mai male ngo tanta le ma au rola a mai lola na no winga a mai lo fani mo lianga tau na loka tau na loka ia tangata le sa ta faita lava faita lava o se leo mo i foi le wano to fa no tu fa per tangata ia ba ai le mo me tala fe avia le la ua pe u le fa manino mai o se tangata fa pena ai ta ua foi la le tangata le ta tu te tala noa i seri o Samuel le o lo kapea le anga o le mea tonu lava la le na fa nga i leo Samuel toinga cases tonu mai o le fa nga e leo
e alu e su e mai ia mo meo whamatalanga. Su e mai po whea me e mauai te tangata mare tangata o ai le tu te whaia le mea le sortu la fono o le whea ngai mal whata wina o whala o whasaina. Le tonu ala. Paftaia le whua maua mai ia le fo i tala manino. E wha manino e le tatu atu. Le ai la sori. Le na o le lavala na whao ngā e saona. Tui ngā mea tonu ala le whao ngā i leo i seri Samuel. Na whao Samuel wale sau tau tino. A le whena whawhiti leo wha mai la tu te a o whawhetaila leo au mai nei tangata lea. Lea la o whaalua ina. Le e saola e whao ngā i leo i tuai ngā tangata e leo ni leo. Io. Not a police, but an informant. O le tangata e whao ngā i leo e alu i collect mai mo meo information. E mese lawa i tūlanga whapea mo meo le o tuala au whasaina. I se o tatu sirsila la tatu samo iai. Le leili tatu wawa ai tutoa iai. Ia mawha manino mai fo ia ti tatu. Ia fo i tua i ngā maenga whapea. O te toi reflect i le tausanga le nei. I mea na tutupu. O te toi ta ua ai le me tau o le minority government. O te toi fia tala lava. E au ngā fo i le toi reflect e mawhaina mai e peis ni mata upu fau. Leanga e o nei mea uma. Tātu te whaai atu ai e tau a tata mai ai le plan a le atua mo Samoa. Ioi. O tau tinonga a le o lo whai nei mapa le mia. Peisi ata whaasolo na amata mai ai le lua olu atasi. Ma upu ma tata. Pea whauringa mai upu tau no. Al memory muli ana le tupu tau sanga nei. O le rule e le meta o le minority government le malo Samoa. Ioe. O le isi me silina na whaingata o no tatu fia mantua. O le liu ane o le HRPP support le minority government. Ioe. No whanongo nei news me Samoa. Na whapese tala le li o tipi o tanga maia. Nei ua i le tau mawhai o le afoi, o le HRPP, si o oa ina maua le mean whingalo le HRPP o le talepe, o le whatuatua i le atua Samoa tasi. So o mea i e toi tau i ai le tatu toi tō manatu. Aisia, e tā ua tatu toi tō manatu mea ia. Ai toi nofo nei mai toi tilo mai toi wawa ai mai toi ioe. So ka whapea ka ikaraka kua kungu e le whapea leo la whau tangata. Ioe. Sa ta whapea ta ita Samoa e le o le meo leo la whau whapea nei. Ioe. Ta o toia le meo ta o le malepe o le vang whau whai. Aisea. Le winga lana tala lilo ti pio tanga veila whenei. Leanga o le whainga le na whaia i le HRPP o le lako take na take tai ta lepe mai totonu patutua i le atua Samoa tasi. O mea te tele na o tausanga le nei. E le mawhaina ngalo i lea ngā tupulanga, ma lea ngā tupulanga. First time in history ever. The ruler is a minority government. Se atunu o Pasifika malelalo langi ato. First time ever. Rule a minority government
ia le foi a mata me sa mo le foi fainga yo a mata me ai le malo sa mo ile le rule is a minority come vaenga na le neto tasi ia me onga onga yo sia me taua onga onga na tula i mai tatu atu mai le malo o Samoa i lona loto i fale yo tasi me na mafua i sea o ane i se tula i mai se lo ia sili a fa mole mole e alofa moni i le whainga malo sa ili le lei le mele na va i le fonga va ale tau te loa mele tonu e ta u le fau malo fau malo yo o feni mea i li tua ngai a filosofi lango ia le yo le tua ngai a filosofi lango ia le minority government aisia langa fo le latu mafaufaunga ma talo sanga ma oso e lofia me talo sanga le ao le malo e toi fo i e faile tena i ele snap election yo na o e faile snap election ma le mafaufaunga e tula i manei su la sui le malo yo tatu te reflect i meia ngaisia na fe mu fa lo ai le to aiva manino ale to le sito ono o ila tona o leva na ngā lua whaatasi male fia me male HRPP ioe a o le to aiva lenga float whao pia pia i le vai sua le le to aiva le lena whao pia pia i le vai sua le lea ua to e tilo o le mea tonu a te minei regret matua I regret even fia me herself e regret fia me toru le to mai e regret fia me e regret ia le atino regret sia wore na lo I ton fale o mawai big time e regret le toru le ai mumu sa sai le to tu le epa ma le ta pipi aisa o le tau lau o fa mo me na fau me na fau wa o le tau lau o fa mo na mai na pepesa mai o la to e ma lo fenga panza o feni tu ngai e o lango ia lango le meta o minority tam fai fia me fatu le la e am ese fon fetalai de la tatu to anga I tau ti to e to manda tua I me onga o ne to sama tau ma fai fia me fatu le la fo e tau wala mai a olo e am ese fon fetalai fatu mai fo e tu le pa ia o le manatu fo na tu le pa fai se fai e am ese fon fetalai o fena o ia fena fai ia fa alua na o tu la fon o I fala tatu te loi ese me o le tu la fon le ala le ngala le reflected to te tilo ia
I le eise vaenga o le whaavae, tu la fono whaavae o Samoa. Kasi le me taua na wha, na tu la me le speaker le na umatne. First time in history, ua pa lota ai ia fofonga whetalai. Se fofonga whetalai o lea tunu. I tulanga lea o lea. I le suia. O ni vaenga te tele i tutonu o le pale menyo Samoa. First time ever. Ana tau mawhai ai ia fia me e suia le melea. Tau mawhai man. Te o ai fia. Whenau iai. Na o le whamsinonga. Wha alua na watu am whetolofi me inga. Aisia. E ese me ka o standing orders. Ese le constitution. Standing orders kui kape mo me o iunga fonga. Ele sili atu le standing order. Or the standing order said the leader of the house. Leta tu te whaasamo ina o le tai o le mauta. Le se me whapena o le whaavai. O le whaavai o le tala no mai whaavai. O le pule o le mauta. O le fofonga whitalai. Standing order. Nana, leader of the house. Tai o le mauta. Lea lana whaongalo i tula epa male lona vai tau. Me ta'u the standing orders. O le ane mele me standing orders. Lea o no foi lo tu le epa matoso mai le standing order fa nga ia te o ia o le pule o le mauta. O ia o le tai o le mauta. Lea la fina o le vanga fast le se me fa pena. O su e po fetu te mawestu la fono fendo ave sea le fon fitala. O le fa maoninga na o le marusi anga atu e le lalo sisi me e lalo o le tulafono whaavai. E whai mai e al tulafono whaavai. Iana whaalua no o whamasinonga kua ma koko mai. Esa. Esa bese. Le ua nofo le leifia me te minei. Matua i regretta. Sala mo matua i ana i loa vai le fai nei me vapeni. Bo se o lo to fall back ia tu le. Well, ele tau tara mai pat o le o tatu vava ai. Le o tatu vava ai. So o a mea le fai mai ai i le turafo. E na o le tolu a mea e mawhai ai o na ave ese se fonga whetalai mai lona no foa ua uma ona filifilia iai. Pau a me tolu iai ina ua ngase ua mai. Lua o le toi tofia pe fai ma ave wha minsta po le asis tofinga i lunga atu. O sesi tofinga manatu le malo e tu iai. Lona lua na o lona tolu. O le wha mawai, resign. Pau ana o me tolu e mawhai le wha matala le wha e mawhai ai ona ona ave ese se fofonga whetalai ma le fora bota. A o se upo le whatu atu se lafo. E no weno. E sa. Lea lang whakoet whong whetalai ia o loma lato umai e. O i whafo. O i whafo mko wasu e mai po whea se me ko kilo ai e whainko o mai mesko. Ala sa whai pania. Sa whai ma kai o ritua ngai. Fia se fulu. Fia se fukau sanga i kongo whatfono e le mamlama i mea. Ko ma namala ko leo ke reflect. Le tau te toe tō manatu i meo ni tau sanga. Fia se fulu tau sanga. Fa se fulu fa tau sanga tule epa i tono pale mene. Fa se fulu fia me according to their records. Ai la kele ilon melea. Ele malama ele me e la kele mawhai. Le ai se isi to tono il whatfono. E mawhai o na whaia mele o le whatua se lafa ave se fon whetalai o le moto. Nobody. Ne o whaia tu na le tolu ani mafua anga i mawhai ai o na vese. O lea. O le resign. O le si i tio se tūranga i sisi me o manatu iai. Ia le malo. Ia polea. Ina ua mai. Ina ua ngase. Pau ana me whaina suia se fon whetalai au se usi me whapertu mai whatu se lafo. E vaila ia tulepa. O senior members o le parliament. Fia me tulepa.
A o la ua i nta mawhai e ave ia fo ia vese ia le. Lala mele tatu vai. O solo tula e pa fai mai. O le taimi mua mua o pi ni so ke le lopo la ko inga a. Pi ni upu foi e malolo i ni tangata. O le urua i kai mingi fa po se me pale meno samo. O le oso se fo. Ma tau ia pa wano te mina fai to lo fa talai. Ile pale mio samo ngo foi lalo. Ngo foi lalo. Toman tuan men. Fusa o e pali tala ia fia me no foi lalo. Ke le ko sa mo se me ngo foi lalo. Ia e sira fia. E le mawhainga ko whaia se lafo e ame e se ia umal pale mene. O e whai tau le tu lafo. A tua e lunga le ilen sui pare mia. Mantua le mea. To mantua le tua e lunga sui pare mia tau apply melang whalo ia i fong whetalai. Whatu fong whetalai. O tu lafo. E le se whare whamsino whale ni. Esa. E tu e foi matua e passo al pale mia malang kapeneta i fong whetalai. Le fka ko ku le ku il fo fitai ai sa ya langa ye le sa o le me fo ina fa file mu el fo fitai le tengi o tom fa file mu mai ya le ye fo ai ina ua o lo ina o i tu langa ua lo ai le ma fo fau o le pale mia ma te tai o le tu ngai le lanta tu va ye o le fa tau tu ro fa pe ma fo fitai o le ran men fa ye o ina malo kau ma famu kula e pam fia made fong fekale o il fam sino fa lua ya la va pele mongio tala le fai toi ole ile ai sisi ile fai ile pale mia male ka peneta ona ve ser fong fetala ile fanya la tu fa tu wina se la for who ever eu fa fong fetala le temje yo so e nei ia te nei le ta inga le li tinga fong fetala na uma tu nei le fonga fetalai lea ua iai i le taimi le nei. E sau fai ua manino malamalama. Whaatu la fono o le taimi e fai ena fai unga, te le na o ta ua o le nofo inga le fasi le no pati. Ioi. Lea ua luatu ia aua pa au. Ua manino ma le lei na fola le lei ia pali lona awala. Fonga fetalai. Fai ngofia ona manino malama le fala o nofo ia o pa au e le ia sisi tangata nei e fai se lafo e se ia manfo yo le ai masesi nobody unless e mai ngase pe fa mavai po sitia se istulanga uma nature malo e ave ia paunga to yo aua narto yo tu sirfia ele ai seisi e mafai ona abesea the speaker of the house mai le no foa ta ua yo le no foa le ta ua ia yo e masani u fa mala mo u fa manino ina le upu no foa alo yo ya fia i ton i no foa le o par mini o le no foa e fa solo i alo le atu o le no foa e fa solo i ai o lona winga le tau te fa longo afe mai o le no foi lalo se fa ia tala no foa ale tau te lo le leia ele ese nguto se no foa esa o kau ke mala le leia ele kau kala se no foa that's how they address ile maua lunga na ngaisia o le no foa le au le malo a o ina sau le au le malo i to tonu le mauta fono le o i sa fa ia sau fa i le fo le fa au ta fa mai i le fon fitalai a mai alola o le fainga luenga le au le malo i to tonu le falfono to atu e fo i le fon fitalai i le no fo ai o i sa wai le mau lungo lu pula alala mai lalo suile alala mai lalo se tam fa ia tu se tala ale no fo e leo fa pe mai le tangata le fon fitalai alala mai lalo se i fa ia se tala le fon fitalai
They hardly say that. E power tala tu whanua i alala mai lalo si tam whai atu. Se tala ale na fo. Knowing very well le tau tala se na fo. Yoi. A le ale mele wha matala tu ole no foa o Samoa. E sa wha i le wha tumutumunga o tangata ua ave ma tō i ai wha manuianga ale atunu o Samoa. So e mawalunga la si mesi ai tu o le whonga whetalai. Not so much o le whonga whetalai. Lea tau te manamua e tofi uma tu al whonga whetalai. A o le tangata sa wha i le no fōlea. Ta ua la no fōa. Mena le ino o tau whi wha maramama so o le ngangana le upu lea o le nofo a alo. Ioi, e leo se nofo i alo. Tasi na wha maoninga o le upu lea e whetso o ia. O le upu ia lau fionga, lau sunga, lau sumai lau sunga le. Ia malu whatua, ma le mamalu o le nofo a alo. O le whaalango lango manga o le nofo a lei tono le pare mene. E wha solo i ai alo ma whanau o le atunu. Pe te o le ao le malo o oe o le alo o le atunu. Tama whanau o le atunu. Mena le tu whangare upu o le nofo o a alo. O le nofoa. E wha solo i ai alo o le atunu. E oe. Taure. A leo mai kankai whai mai e. Whatua tu le lafo e ave se ua tele lo le mafofau tele le whai tu au o lau. E o le a le whainga whai ai. E le ma whainga latu ave e sea le fofonga whetalai i se lafo e whatu. Pele o le leina perform le fonga whetalai po le atu le ua watu na le tolu a mafua anga tatau. E ma whai e on tu ua le fonga whetalai le no foa. O le a ngase si tia le tūranga i se isi ngā luenga whaatpare mene whai. Po le whaamawai. Resign. Au ana me tō. Se isi lava mea. E le mwhaina me se pare mia. Ne ma whai se isi. E se whautalai. Ma le wha se furu tau sanga o tula e pā. Ma fia me. Ela ke le loa. E leila sanga mai fia kala i mai me o senior members. A le me sili na matanga. Na matua i wha matanga i le o wha alua ma le whonga whetalai le court. Ngā wako ama koko mai nunga. E oe. Me sili na matanga. Me sili na matanga. A le ai whai ma kau whekuri le court. Le whai atu mo le meo le afo. Le whai atu meo le tai whono ia. A le whai mei la o tau wheturi le court. Be my guest. O ia. O whai le mea ioi. Aisia. E le ma nofo le lei tangata whau leanga. O e whanongolongo niu se le li i o. O tanga waia nana o whaongai le upuna o whainga ma losi a le tapipina ma fua ai o na malepe i al whatutua i le tua Samoa tasi. Ioe. O i foila. Le la foila na whamanino e le te manatua le interview ala audia al mari toa ma le afo ma le media. Le nga makua i tu i fo e le media ia sa fa inga ta ali fi paloka. Fi paloka lefto a. Na lan fa tala le ia ile mo e sengo standing orders. Ma le constitution. Na mafua ile upu le ta fa nga tu le pa. Ma fia me. O le pare mia, o le taitai o le mauta. Au e sero fia le fono nei a fono a la tamai nei a li. Matau dia na tasia le fono le nei e li pare mia lo na tofu pare mia. Fono o fo i atu nan singa mai. Ele i tasia lo na menseninga. Ai na tau le le iai o talinga.
na ia whaangaina ele upu lea. Lau a fionga. O le pule o le mota. Whai whong whitalai. Lau a fionga i le pule o le mota. O i leo na o le lau le mari tonu tau i lau whalonga. Le lau o manino. O le whong whitalai. O le taitai o le mota. A o le mele na o mai tule epa, au mai fia me. Fo ia tu ia la ua. A fesa wai, e saurunga o le standing order. Eli au mai e tu tonu o le tala noa mai o le whaavai o Samoa. Yo. Ea, e sa o le mele whetu ai. Ta te ele leia tatou tilo i nei whainga. Ia, wani inu numi a tatou le mele. Lea foi la o tatou whalongo longo i ai o sauta maloa mwhai mai o lea foi. O mea uman tupu neto sama. Ile i o pina te au maia o se meula as a joke lana Palau Valley. Aua e te pepelo, o waro pepelo lo shit. Ei, tu lau na ngana langa ile mwhaina ufatu au Samoa foi ile manongi le ile ua fatu o te pelo lo city. Langa pio lana upuna lana whaonga le whameo o te pelo lo shit. Shitty, city, shit. It's the same thing. Sawa le tala le. Si pela le upvoli le. UGLY, say the word Yukli. Yo. E tua e ale sita matitio no senga fai mai. Teacher. Se pe uma se le upu, pe uma se masani al fai mai lu tina ia chau. UGLY Akli. Yo. Fai mai lo man fai aonga. Ia, no foi la mai o tota mati. O le Yukli, male Akli. E tutusa le lei upuna e lu. E toe fiua ela toe su e se lanu e toe nā tia lea. Aore nā. Tau te fiua si o leo langa i te pefe mai city, sieti, pe shit. O le Palau Valley. Ia mai. Ai ua rata e lea ngā foi langa te tau ana langa le media i nei mea. Ia mai. E le a vele fase furu tau sanga o te malo le tutonu. Ma le umi o la ua ma fia me tutonu. A fia whanongono mai taro sia. A wane i o rua take advantage le atunu i o rua mawhawhaunga. Ioi. Le e te tau na whai te foi o rua. E te tau o no rua, let somebody else. A whai o rua le whai o na whai le malo i le taunu unga ma se le lenga taunu iai. Then, ioi. O ese manufua latu si sangata. E le whaavavau e asa mo na o rua na pāle mia o le atunu. Try somebody else. A latu na tangata a tonu e latu e batu se whainga fōu. Ioi. A e whaalongo atu e leanga i lo roto. That's very sorry. Yes, e le mwhainta tu, ioi. Talia le mea ua mai. A wana i eisi se saufa pena o ia a mea na oa ue a ma. E vala awina le tangata, e i fwere tenge umailo na vala awina. E whanongo tu ea, step down. Wese. Whainga nā re tangata i loa whetu na i le mawhawhau. Aioi. Nā so sāna tia nei. Na utua i lungo matu e kalesia mo whaiai. Whamawai atu ma te teifono tatu e kalesia. O step down. A whapeo i le lei e ma i luma, then so be it. Whapena winga, whapena whaila i tono pokiti. Ioi. Ai lo le whaalongo tua le whai, ai alu ai lava. O i ma whapeo fies hutau sanga i tono parmene. Ioi, o i nai whaasei nai to tele o tatu. O i nai whaasei nai le to tele o tatu. Ioi. Ua
So Samoa from now on, ia e lola. O le fong fetalai. Ele o toe palmia. Ma nino le leilena tau tino ale la audi al malitoa. O langa, that's how he addressed the Speaker of the House lately. Lau fionga. O le pule o le mota. Nga kiri whanganga upur taita. Nga whangaina le upur pule o le mota. O se vaainga le lei. O se esia. Tautala. Ma sa vali tala. Ia na. Ele toe ave i se pale mia se meta o se taita i o le mota. Taita i o le mota. E ave i le. Mai le fko afa kong folau ma fa sa o mea. Ale malo. Leva na ave umatam fai ia le mertofi pale mia. Link umatu mea ia teia. Mena fa pet malo le. Lili vau fa pet. Asia. Te tonu mena auto wofara tu te fesiri i le ori ia o limoni mane. La, oi tonu ave i le melo te i o le moto. Si tat fara unu fara po la fai mitala ame. Asia. Tasi ni tangata ona nai meo mea le sao. Laila te ilo le leia mea sao. Alala tam fai mi milo. E mi milo mea ia au watu tangata i mea i laila tu te manatu ia. Io e leo toi sanga tonu vai taimile nei. Fai e le atua le taita i o le malo. I wha sao ma mea ia. Io nei vanga ia. Kite runner. O le kite runner. O se taita linga ta io langa sa o tu fo la. O le tama yana le vaale. O lo tau songa. Tau songa wa. To e le longo mali e fo ila ta ita whanongo longo o le toto tino maan. E ta te whanongo tua e tau ai mei lungo nei mea. O le ae o mai mawhai mai o le a leo te loa. O le teimina na whai whanabla o le ainga o tama lea. O le sale lo longa, o le seu manu i sale lo longa. O lona tina o lo ant. O lo anti, lo tina o le lo tue no a whanu i whafo. Whanu whafo. Io o lona tama o le tuina i a seu manu alofa mai sale lo longa. O lea lana mo, na latu e vatu mea o le whaalawelawe o le ainga i sale lo longa. O pusa apa, o pus mea uma whapena. E le i ai mani mea tau, le na utana no tutu o tele o le matu ainga. O tana i an matu ainga le amai. Ele ia watu se vaa mani mea whapena. Na watu le vaa watu e rotu mea whaalawelawe ai. Mai le fito ala tu foi na le to. Ila ngana utana no atu lunga. O le vaa, o le tama le anda le vaa. O lo tau songa. O kau ki ngā o kalinga le lewa e hamkana ngo iei tana no iei. 4 acres le fuilana fai mai na. Fai tangata ele nofo lele. E tama fai ai vane le whanongo Samoa. Ina ia fai se mea, ina ia tau valea ai ia le li pale ni o Samoa. Tasi na mea unga neto Samoa. Io. Tasi ia mea o loo tau fai pia ia lea fui vahanga. E langa mea ni. Ina ia tau fai ia. Ia si tatu tilo. Si tatu fai o ai pe e tu e pula se me ale te fai atu o mantana o mai tanto na matuai. Ni me fa pena o mo me pusa apa pusa mo pusa me umur fala blave na la tu e la tu e drop atu sale long. Io. Ale la vai fesili fai me sorry. Melele le o fai lo mai le atu nu o le o tau ma fai le Central Bank e pole fatupe ngā tonu le atu nuu e fai fono tanga fatasi ma mo meo o fatupe o ati fatupe o fapisnisi po commercial banks ia ma vanga fo ia pe o fatupe fo ia tau nuu atu e mo tupe fa mo moli e pe o Western Union vanga mo fa pena manato ia o leu pina fa malanga i mai le kapeneta ia mausali le relationship wale banks tutono Samoa fa'alala fa'atina anga i le Central Bank ina ia tau mawhai ia iai
they are in the same page. Tuinga whainga I mea tau tupe, tau watu le atunu. Ma ia tau tu I titi ai le mo le o le tūlanga o le taunu watu o tupe ele elea. Ia po tupe whero ta ua tatu o laundry money I to tonu o le atunu. Ioe, so le tā ua lana o mea o le wha ma ite mai e le tatu kapeneta, ma le whainga malo o lo tūla I mai I le teimile nei. Le foi ua fia le foi I le society o whaia onga Samoa ia po le sa society whaia onga Samoa. Le ua umana whaatara noa ma le whionga le li pāle mia, o le foi la ua mauti noa, ua whaamatu iai ia se tūlanga wa ioeina, ia se nofoanga, o se fale se whanua, o le awhausia e whaima center, ia pe whaima headquarter o le foi ia sosipo o le society, o le society o whaia onga Samoa, ua whaapupuina o le sa society whaia onga Samoa. Lea ua ioeina e le whionga le li pāre mia, ia se whasi whanua se fale e whaima center, e whaima headquarter o le foi society o lepa. Aile o iai se lato nofuanga tu mau, e whaamau tu iai ioe. O se vainga matangofie le vainga, I tau penanga a le tatu whainga malo o lo tūrai mai I le temile nei. O isi mea manatua o le nei tausanga. O le temile fo le len sa o le tale vivini. Na le whaspahalangi o le tale vivini. Ia ma le fiva o pona iwi. Le afo le fiva o pona iwi. Tenki fiva. Ia tasina tasina mea o le nei me manatua I le nei tausanga. O whaamai ia. Ia maritula I mai o le society o tome tausi mai, o fō mai, o le atunu. Ia, o lea ua fōringa mai ua ta pena lava ia le tū o le soifua maloloina. Ina ia tūlai mai I sona tūlanga le lei o le nei tausanga. Le ngata ina au mai lua se furu e le lalo I fō o masini, e sa ili e ngase. E le lalo I fō le lua se furu masini lea ua tofa o le a whatawina mataunu e improve ai ia le awonanga a lea fō I departmenta ua le atunu. Ioe o le vaenga lea o le whanmai po le maotanga ngase ia po le vaenga o le soifua maloloina. E le ngata foi la I le whaaleleia o tūtino umanei. Ai o le atawhai foi a vatu I la tō nisi fō mai whafo mai o Samoa. E wheso soani. E le ngata foi le na malo mo le mau whaftai uso. Ia ngā o le whooping cough. Le whooping la sauna upu. Ia whooping cough. Ia o le talevivini pe o tasina mai ia o le talevivini ma le tenki fiva. O tasina me o le tausanga le nei tatu te manatua ai le nei tausanga. Ia o le tausanga mua fo nei ua pālota ai ia le fonga whetalai o le mauta. Tausanga le nei taimi mua, tausanga mua, mata from now on till the end of life. O le a pālota ia se vangana fua koe amend ia le constitution ai mo le taimi nei o le ala mo le taimi sui ai se tulafono. O le ai le right o le fonga whetalai e vote ai. Fu ia fua mai I le nau ami whamasinonga ai malo whaalua mai nā fonga whetalai. Tasia mea tā ua ne tausanga. Mea tātu te manatua ai le lua o lua lima. Ioe. O le isi mea pe o le ua toe ilo toe sila iai ia le kapeneta man pale mene man malo. O le vaenga sifu matasi o le whaavai. O le saolotonga o lotu whai atu I Samoa. E pe e manei le whamelo toe sila le malo. O le
i le suia o le vaenga sfuma tasi o le whaavae, o le saulo tonga o le tangata e filifili ai lana ekalesia. O te lole ua mai i, o le filifili ngā tangata i lana ekalesia, a o le mea le tamwhai e amenta i le vaenga sfuma tasi lea, i sau lea soso atu, i le tātou malu. Ta ofi loa nisi lava ekalesia e whai atu i Samoa. Io e sa o mon mau no wharongonongo tu e na po. Io e. Pato au loa i se vai tele pe o le tangata. Tasi le mele o tele fifia tangata lea. Mai fea. Mai fea e wharongonongo mai. To o ia lo wisi e kālesia. Anu e whailau e kālesia. Whai i le leilau e kālesia. Ai o te wisi ma toi tau fua. Ia tai ma lo fai mai na o te tai o e whakasa o tam fai a ese mai ia tule e pa mai le au malo. Anu fai ni whai unga tonu au tala. E o te toi tua ia isi e kālesia. Ia e. Aua e te toi alu o e whai le leila o lau e kālesia me tisi ia le lei. Ma whai o e po o le alu tūlanga o iai le me tisi. E o te nofo fua ma toi vane fua i tai o isi e kālesia. Me se fusi matou e kalesia. Se pele le tangata lana e kalesia. Ia e. Ai alu ganga i au le kaukala fu le nguku i le se kalesia. Ma lo sau ale fai mai sau i tule e pa tarusanga mai a Trump. Ia, vai outu. Ia se tangata e whaalongo ia Trump ina. Na ul pale mio Samoa. Pau na tangata. Na ul pale mio Samoa. E fia whaalongo mai ia le stene o Amerika. Lang foi o presidente de Taitai. O de Taitai. Ala ke o ko so me femi e kalango mai kula pa sikaika. Se ma fangafa le yola man ma fangafa na faile o tang. Ala lo kala femi ali falong watula ia tula pe lo. So le oi e ke sa we ke go fia ngai ma Taitai o le malo tele. Ai se tangata e whaalongo ia le Palestine o la tunu nei. Na o tai o la tunu. Io e. O ele tai o la tunu. Na o pale mia. E se le tama o la tunu. O le au le malo. A o le tai o la tunu. O le fionga le li pale mia. Paulanga kanga e wheka e a foi. E tūranga tutusa. Ma le Palestine o Amerika. Na o pale mia. A o e mai fea malau kam ko inga nga. E fea ngai o rua ma sisia kanga ka o e le fea ngai o mele iai. So ia ko ke kau kakala i me ko ke leo o iai. Well, so ia ko ke kau kakala i me le kai o iai. Ma fatu e o foi atu le apa ia. Le o tatu levo fatasia ma stui. Tatu levo le leia. Tutu sa lea stui ma tatu temine. Rong kai o le kua ngai e pusa uma marco kilo ngaka. Ai o ka ko ke ko foi mai e fa pe kanga ma se le ai. So ia fa seinga o ko nenga. So ia ko ke mai ia na. O to fia tala no ia Trump. O e fa mole pare mio Samoa. Fa mole fa mole ele ko fia o de o ko ke ku sa wa mai ko ngi la pisi ko menga ko fa mai. So dis ke for ko gola le mama so. Ke fa longa kwa le fe ka wi au nguku ko kala ai fa ia. Ia, o le sima ta upu Mario le neto sa. O le suia o fono fa, o le suia o mo meu finga fa vai. Once an sui le malo, sui foi man finga fa vai. Lana me tano tui, o fono fa vai. Finga o fono fa vai. Suinga o finga fa vai, o le ar suinga o finga fa vai. E apalai tangata. E finga te telefono. Finga fa vai finga o fiana. Ele faia ele tem meu filme.
Io e. Lefto a whaere mele I le taimi o. O le taimi o fia me. Na whaonga ma whai pule. Whaonga whai pule whem te fono. Io e. Ai le tā uan mam tā upo masani ni matu le atua masito ina o. Tauilili. Sauvan mana to tauilili. Io e. Leanga o mea tau community. Lela e mo I foi o porkalame na malo. Al porkalame na malo le o tu li matu le community. I tu malo o lona winga. O se tangata o community e se mai le fai pule. E te taura on sa fa e esa leader esa te telefono. Ia no fa le o tuan ma o porkalame to ili. Ai pule le malo po le fai fai ai. Ale winga na tala. O le porkalame ai o le o tu watu. O mea patino a fai o leo a watu e le toe tu whae le malo. Ai fai ia e tangata o le tu malo, meaning o mea la, it belongs to the community. O lana winga, in other words, e whao ngā iei tangata o le community besides the whai pule. E na te teita ia mea. So le lalawa e fair enough le ma taranoa. Le sa o le mele ma te tano tuai. A o tau e to te mai whapea me lea amalea. Ia le nā. O le whainga whaafai e le teime o fia me. E tai tai I e le whaipule. O le whainga whaafai le o sui I le pare mia le tu lauli an malitoa. E te apply. There are certain people to apply. O ala certain people ia. O le tangata na run le palota pa o tangata sa whaipule pa o tangata o whaipule. So tangata lana e te tau you have to. You have to fill in your application. Otherwise, e te le la. Leo manino. To a whao to. To musu. To te le apply. E le whapela to te le apply. I expect you to ko meki ko sa whai tonu. Nā whana mena o le tala I tu le apa. Ia, te le apply. A o te telefon. Ia wala. O maka ngā inga. Arura po when me kia ki kai whongoi. Ki wanga ngā o whaatanga mai ko miti o le nuu te alo e te telefon oi. A o lo te telefon oi alo whai atu whai unga. O e abe I whamsinonga. Wanga ko ako whamsinonga whatu whamsinonga iau tō. Sa o tō apply. Ngā apply. Ia ponga langa. Langa le lau asa wea mai lau kangi a kili apply langa o le procedure le ua mai. O le procedure le ua mai le whenga whora ua mai. Po you got to go through the application. Tama e whaila application e kio. Ia mali lia latu le pamatu vang. A whaila ko kili apply I le mele. O whenga whaavai au mai e te tauna e apply mele. Ia maru watu. Ave tautangi ave momongo se vai. Mea ngale se io markau sang fo. Ia Ia foi le whapenar whengo le mea. Ko ke leo mai kau langi mai o koe a mai ka kaun ku wako mea ia o kuna o umingi ma ku whapea. E le whapena se whengo se mea. Ka lia ma le loko maulalo le mea uai o iai. Re, file mu lempo por mango. Ia e ua kau ke kam whai mai e fosi le maso le mea. Ia ora ngā. Ngā o le toa lua vai whelai. Whelai e whawhia poko at kou kamo tuia. Hei luan mea oso iai. Ia. Wa anga whawhia poko la tuia ma pe o kou. Ia malili o lima. O le lai ngā le tasi. Ia. Ia. E tā ua si mea lo te whetuai. Ngā le whawhele lei o kou a ma kou a. Ia wala. Ile o mai ala se whapea kai whongo ia langi kai whongo whia stoi. A vai le kaulangi an kai whongo me whawhia kai whongo I whia ma whia. A le whisiringi angi o ngā wā. Ile o ngia ngā wā in kai ngā whongo I langi me le tau su atu. Io e. Vai pia ngā whamaongi lo whaingo le milionga karuai. Le ngā wā silian ngā kau. Pia ngā le leilo whaingo. A o ele si ka ngā ka le ngā mumuaru kufa kupea le whakui kufan kupea. Ia wala. Whaitu whaila ia le tō ia le whawhia popoko. Saura seri uru po o ngai whamakala mai le ese seanga o ia
masika malo masika mol au oi ini falata to fa makala mai anga scholarship fa lu Australia man fa ilonga la man fa ilonga fesa que eu fui le mamau ngi kanga kasuli ai eu falo ngolo men kanga kasili ko nga mai fa pesa le nga ole vale era um kala inga ia yo se vai ngi ko nga o fingi me o fa kusa fide ko nga fa fa me o ia sa scholarship fa koru yo au le linga la ka wasto ina la ka ba le o i fui le ngoskoi le nga run le fast me ia ele fetu sa tala sa nga ko kilo uma o fenga no ia o pule me vale le nguri mai o na vale le ngoi me na vale yo for fia kala ia mea o le lumo salvaras melea o fai atu lo le malo iana i ta i ala me fai ele na ia foi sei ko palemia sei ko nga le kele o kala ma elo koleanga i le lau i le malito ela o lau kosanga muri angi oe fonotoe tuilepa this is your final year to become a member of parliament tala mo ia lo fai o le tau sanga muri ane o i anu maalua nan tatu vai e le palota le ana no for sitotas io al fast io kilo kamo fontoi to le winga lana o tala Samoa batu e pele la nguna tu uia mon fau lunga o mata upu na le tatu te vai o le neto sanga io o mea onga na sa fe ngai malinito sanga i le usoifua ma ola ia ilo foi o lau ta upun murina le tele no toe fia tele no toe o le tulanga le o fon favae o fon favae me ia tau fetu ai to afa na mumusu interview ele i apply ai to valu na te mana musu fo i apply ele fa pera to te to le apply I expect you to o komeki o kong fai o kong kai fo ona ye ngongol o ki anu kai ngongol nga o ki ma vai se me ngongol le nga o ki vale o ki ke o moku pola se me ye ngongol fa le o ka kai so ia to te toi fau lunga ta pena le lei fai umor nito sanga pena le lei fai umor nito sanga ia tatu tau fai ul fale atu se tau sang fo yoe onai mena o reflecta i le netau sanga ma toe manatua ai mata uputaua na tatou ui mai ai o le netau sanga Samoa wa mea tutupu netau sanga i lou roto i fale tatou faafetai i le atua lelei leanga teololo leanga tele po le harto i ngā mena iai tatou faafetai i le atua o avanoa ua e toe soifua ma u toe ola ai te tai meru soifua ma ola o se fia ngasili lena i lou tangata i le toe faafusia le atua le ola ia a tonu o telo fe me tala to tele o ngā luenga ie o ngā mo biai oe io na sa mora tu pele tatu te felo i taia o lo waso muri taia a tu telo taia o te fia lue va ai o ni ngalo samo taia o le iai ia Bishop Mosese ta i o le Kalesia Katoliko o le a pia i le tulai fitu i le misisa e faia i Carson ai Carson i le mamau e se ma musampe se fu sulima minute mai lu fale anga iatu i le me faia le misisa le taiao a e fafonfonga mai tatou malava i nei California tura lata mai i Carson na ole a faia ai mataita ai le Bishop Mosese o foi lingo ato sieni ta i le Kalesia Katoliko ia Mosese ia le tatou misisa
le aso ataiao le tulai fitu le afiafi tatou uma lava e avanoa i le aso ataiao tatou feiloaʻi ai i le aso ataiao i Kausen ia ma e alu e puʻe seluata ia ma se alii o Mosese te fia alu foʻi i te fia feiloaʻi ai ia ai mo temi nei ia manuia tele ia lenā faafetai Mosese vitolio tui lui o lui lenā o Mosese vitolio ia o le fioaga mai le fioaga o safotu savai ia lenā sa moa o manatu alava laʻu mo oe lenei tulafiafi aga lelei le atua ma faafoʻisia le malosi ai latou o loo faatautolia i le falemaʻi aga lelei le atua i aʻao aga lelei o alii ma tamaitaʻi fomaʻi i so o se atunuu aga lelei le atua ia i galuega faaleoleo aga lelei le atua i o tatou aiga uma i so o se tafa o lenei lalolagi o e maua mai ai le tautua ma le auaunaga o uso faasalalau uma le taʻoso suafa i le taimi lenei alofa tele atu tui la epa faafetai li o suʻa mo i tatou uma na feoga le lii palemia ma lau kapeneta manuia outou faiva fogafetalai ma le sui fogafetalai manuia ou lua faiva tui la epa fonatoe le ala le pule ma le tou vaega agai i tatou o le mea tauagai e agai totonu o le falefono o saʻi loutou fia seʻi o atu e usu ia le fono faatino inā outou faiva faale agai ai le o tou au mai i luga o pega tafailagi faailoa ai loutou vaivai ma faitau atu outou e le atu manuia outou faiva tatou toe feiloaʻi le taeao pe afai e talafeagai if not yeah, I will give you a note as for now faafetai tele Samoa manuia tele o e le